Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo nipe ya okase eye communicator de ma NPP amayeku no e social media na o kire se wa kana dwen de a kire na ya Brefo pa o kire se na ya Brefo insemhu nsenya ntina ontumi ntina radio station fa kun ye adwuma no na oko Angel FM eye Dr. Kwekuoten ono pensim hunti omo di nkwasasema wosi ye mujai ti na ya Brefo entimi antena wono ena Dr. Kwekuoten so e kire se wontimi endi memra so na ba keke nsem hundi a ene pe ba bi fa ene ode akwakobo onua TV ene onua TV do tumi kensem hu pa na de nti a NPP communicating akanadwen ede a chene ya Brefo yina efa eye honorable John Kuma nuwa ababetodwa ene ye ho sensem ebi mo se wo poison no near about say nye poison yare no de afi doctors report about so NDC fu bi na Captain Smart is a change na poison de kum papa no we ensem we enenam so a NPP communicating akanadwen ede a chire na ya Brefo yenti ensem ensem no esi ekoy suahu na se de kebot yawo mi do Nyankopon na me say ofulata ne mu yi wasa yi han na kotoba ana ono no chese ofulata ne bo pass yem ku dom kuma no na ono ansama ye finance na se but ni kasale tintin o mo kenda no sa an pa so mo ye no mo de ahye bi o mo plan so mbeye o mo plan because of some of the table no mo ye so mo ka so mbeye sa de we na wo manka I was saying, I was saying, you kidnap on go for it. I'm not canning now, poison. Now, acid, the ground here, I could swear acid. And coordination, national transformer, a quasi say a good self transformer, so they are mining maybe light off. Near my minus of war. Now, one person who has to look for you. The same thing, they don't talk about 2016. And I JB down. Election here, say, yeah. And then go for JB down. Kwa me sin na ye hu papa oku ye bi kwa e me say yet your mind mu omaye no na journalist for he me simu nko Uganda na mu nko busa e den na di Uganda ntokwa ba e journalist for Korea na di Uganda so that say me say enche definitely journalist for ya he na akwakoye mpanifo na adwen say ukoye BBC e be ka say wo attack media wo attack yomu so mu nyoma dwen say omu be ya fa Bible mu asem ni ye adwuma omu mpabro hu omu mpanifo no nke ahya ase to omu TV station hwe me say man we say won tambia ombeko attack man no isa ze nkwasi asem omu ntimi ndi o man ni TV station ni radio station ti omu ye ya no mafiri onom Oman hene enye ne no one oye adwuma wa Adum TV o esanse okasa ode adwen tu nti no da so Adum TV Captain Smart kwa ayi Adum sa asempa wantimi anya adwuma wo na ofie esan kwase asema na opese o kan wo nti fire for fire na wo na wo de tawo egu ukom ti se de wo fufu o choba na man ne ka che se ade na wo ye no mpesa jai because omo a wo kan omo asem no omo nye wo hwe omo meka wo nti jai usie mine de osuro ebia na ayi na ya Brefo ekọ onua TV okotena ho kan se ade akwaku otin ya fiero osuro nipa nti wujimi no mujimi na mo kan kwasi asema na matumani ayira all in the name of freedom of speech na yes freedom of me dem misimi nya ho akufu ado kan bodyguard soldier ni no konna ne abanem ema no on command soldier force yam Ghana for yenyo otwin film nya do wan film panin so ekosi akwa yam bomo ko we are almost 3 months yam bomo so ebi ni jimi ko jimi o National Cathedral na me say National Cathedral no me ene second time America hwe kebot me say National Cathedral so o de say ohun nko fa no mu gya o mu nya benyo makatua ba me mo 3 months me do Nyankopon me mo 3 months me so mu nya benyo makatua ba okuja to abla kwa
Sami Jenfi. Any the why is a case 5, no, the why is a bull fruit, Sam George. Sam George, Omumia, son. Let me see the bet two boys we know. The bet two boys. Now, Mrs. Sami Jenfi, any more macan who could have black or more pies will be near through 60 years. With Donyanko Pong. Or more pies will be near through 60 years. When you do 60 years, so one not from Anria, Mrs. Sanko Fury. A shall say free Sami Jenfi, Sukosi Fifi Quetene, a Sedun Katia, or minimum go Salotejo Cops. Alotejo Cops, and you be dancing a man copper Kufado, a Kufacho, and no man a Pamono on one of the Kufado, and Swamu, Papa no you, not as a pound, Swamu. Sandra, I say, Kevin Taylor was champagne in the other to say, a Kufado, a cockatana, one I say, Eda, and an Iranian. What champagne? Help me say, Ghana on. On the platform, no sorrow, the platform, what now? Me say, oh, the and now cry the Ubia me a bus driver, me Timmy Soriano, Pam, and enemy Kakana meda, and then make Kakana meda. So the Mitchell and then I make Kakana meda. Me cry me a branch, no, Papa, we are when you're almost 80 years. Now, persuading. O persuade now we any obi akwago international world international platform so akasa ni document ni sheet ni biayira why na enim wase ni ya true speech amount se kona ko gina ba mi na kan ukoduru ma omo free kro bi so ba omo na akwa ko bu so se sheet ni no omo do sheet ni bre 80 years ejani na for the whole illness what na me see go kwa mtika me moto kwa matamu this one Akufo command state of the nation ogina ne na so 4 good hours 4 good kwasi afomo ye adman say na ya na moticho Captain Smart o solid job be 30 minutes bi anu apepo en kọrin ni bi ti se o aboa bi ba bi ti se o na me say sankrofo ye be nyom time hwe ya bobi kwabna bobi ansa oti SYZ ka se enko bra santefo yenko bra santefo kwasi ampani wo ye kroboni wonya asantini adan ye dimi wo man ni za o kan wi ade no onko asantime o kan wi na we say nyina achi no NDC fo bi gina edidi asantefo atem NDC fo bi gina edidi obi atem enso NDC fo kuro ya ba asantime ma mo be sanjo ma wa tu eyade anka de eyi dina na upuku aginan no kromfo de ye no eyade anka yetimi aye NDC fo bia kombe hwe nyansa ono ani kromfo ko so ko e campaign kraman ba krampi abonten ama kraman ba krampi abonten ama so ne mechen na we nyina ni di blame NPP for because kebo hwe entro e content sen no kore na se sanity okotro na udi okotro na udi intro no omo ana omo ti ono muti ye no kore ne ba ye no omo ni ho nti wo behwa abrochire okotro na bi etwa obi ho ntro a uko san uti aye ma akọ national television ko ne de den a ni pakro bete eyade anka Ghana no ke etwa obi damage awia sama na kwakọ demo journalist ni a na we se obo se ade ne kokota bi nya nkwasiafo bi mu kwakọ gya court na bobo anu omukọ demonstration free utiri so no apampa so free utiri so apampa so you say na oman ne na ono sa ya titi na ne nan tabro se kwase bi yem no ba besi ahwe onan onan ba besi a nkra nya akono oba besi a ho kra nya akono wo na ya Brefo Kevin Taylor be di watam ye numbi ni e ka bi ma kwase aba bi ti se wo e na wo kwakọ gya on me di kwakọ oten atem e ka che na mso mu nya o maketua be ba baako wo be gya o kebot